mala meditian be kudial. Chinai ban ka ya kalar te pai tok. Mangone bene larie. Men chikon anai ka kor nindang ro. Mendona pan ga ye chikon railing ka media ke. Wana dia la lara largatena no. Chikwar ni Salva Kiir Mayardit dit kwar sa Sudan. Chifuan de chatega ye. Ana mo ka netu man kan te kunai ka kwide ba. Tamago na yo bene ban ka ye. Bin ne nong daratin gore no de yen kaling. Aman goro banaling ka kwi kwar ni Salva Kiir Mayardit ka kwi jadan che kap. Pan ka jagatian chikona dina no. Kwar ni Salva Kiir Mayardit jan chaya nang dulwal. Kadwa bundan nang ge dulwal ka je. Wa jan che para ka je. Rai dwara menteten. Angwa me che para ka je yo. Jan je me mona jan ka ja. La mona bejanya la tamon mona. Manon bala waro yo. Na mo chwa mishi loy nento man chakai nyal gede. Ano chikwar chatagare. Chikon dari chukwan injek tega ne lado chiliu ka ne lado jana tega. Mongo ne bune ko larian tama cherka tai chikon glenga jana pan ka ye baka pan. Ang kwar ni Salva Kiir a puit cha pwena cha mo ke je. Je ndana che kap jan di da paina ka ta chalat ka ja. O jana ramala mon batana ga ta di shobro ke diok. Te mon mona. No wale chikon ang aidbo no cha mutiem ga. Wat di ale chiliu wat kur. Wai gurka kuma sa Sudan tan. Ancham wala ka cham mutiem ga ja. Ancham wala ka bo ajan chana de kwar dit ke kwar wait michirka Salva Kiir Mayardit. Dara jiwit monda ke jiwit sa Sudan der kalalar. Ke da dara right ka nere ka ne dia lechitet nian. Ke ne dia di ken jeng gur mon sa Sudan. Dara barara wala da right. Duno cha jaja kana rajan wala. Nama nyo da yano kwar Salva Kiir Mayardit che point di chapal. Antama tra kana go na bne ka nong ya. Ano kwar ni Salva Kiir Mayardit nyo da jan gwa point di chapal. Anjay che kap jay mi kalatok. Ajan kana rai ke yamon wala. Akala rogo na bne ka nong ya teka man.